Možda je brazilski pisac Paulo Coelho najbolje kazao rečima: ponekad srcu treba vremena da prihvati ono što glava već zna. Nije uvek lako za nas da vidimo da je ljubav koju je neko osjećao prema nama postala toksična. Možemo to osjetiti s vremena na vreme kada se zapitamo da li možda zaslužujemo bolje od ovoga. Ali na kraju dana previše nam je teško da sve napustimo. Zato pravimo izgovore za par loših ponašanja, prikrivajući ih razlozima poput mora da ima loš dan ili možda nije tako mislio, odnosno mislila. Ali postoji razlika između zdrave količine konflikta, koju verovatno svi parovi osete, i crvenih lampica da se nalazite u toksičnoj vezi. Sledi 7 pokazatelja da je ljubav koju je neko imao prema vama postala toksična. 1. Postaju bezrazložno ljubomorni i posesivni. Većina ljudi ima pogrešno verovanje da je ljubomora partnera zapravo znak o tome koliko brine o vama. I iako postoji malo istine u ideji da ljubomora potiče iz straha partnera od toga da vas ne izgubi i potpuno je normalno da je osjeća s vremena na vreme, budite pažljivi da je ne romantizujete previše. Jer kada partner počne da bude bezrazložno ljubomoran i posesivan oko vas sve vreme, to znači da o vama razmišlja više kao o vlasništvu nego o osobi. 2. Pasivno-agresivni su prema vama. Da li vam partner često govori da je u redu da uradite nešto poput izlaska sa prijateljima umjesto izlaska sa partnerom, a zatim bude uvređen ili ljut kada poslušate rečeno? Da li vam oprašta za greške samo da bi vam bile nabijene na nos prvom prilikom kada se ne složite oko nečega? Ili pribegava taktikama poput ignorisanja, povlačenja svoje naklonosti i davanja sarkastičnih opaski umjesto da vam kaže šta zapravo nije u redu? Pasivno-agresivna ponašanja poput ovih nisu samo manipulativna i kontrolišuća, već pokazuju i da vašem partneru nedostaje emocionalne zrelosti i komunikacionih veština potrebnih da bi bio u posvećenom i trajnom odnosu. 3. Sazavisnost. Definiše se kao disfunkcionalna veza koju karakteriše manjak granica koji najčešće uzrokuje partnerov veliki strah od napuštanja. Biti u sazavisnoj vezi je emocionalno iscrpljujuće i štetno za sopstveno samopouzdanje i osjećaj lične vrednosti. Sazavisnost znači i da uvek treba da spašavate partnera od njega samog, rešavajući sve njegove probleme i biti mu uvek na raspolaganju bez ičega za uzvrat. 4. Postojanje neujednačenog odnosa snaga. Bez obzira koliko je neko dobar u tome da vas uveri da vas voli, da li obasipanjem poklonima, slatkorečivošću ili krupnim znacima pažnje, ako stalno očekuje da stavljate njegove želje kao prioritet, čak i ispred svojih, onda vas ne voli zapravo. Jedino što voli je osjećaj kontrole nad vama, voli da ima reč u svemu što namerite, da odlučuje umjesto vas i određuje šta je najbolje za vas. Zato ako se osjećate nepoštovano ili necenjeno od strane partnera, kao da nemate nikakvu moć u vašoj vezi, trebalo bi da obratite pažnju. 5. Osjećaj je loš sve vreme. Možda ste se već zapitali, a zašto bi neko ostao u vezi u kojoj se osjeća loše sve vreme? Zašto je ne bi napustio? Ali stvarni život je retko tako jednostavan. Toksične veze retko počinju na takav način. U većini slučajeva ljudi ni ne primete kad stvari krenu nizbrdo, a kada i primete tada su ili previše zaljubljeni ili predani drugoj osobi da bi samo prekinuli odnos sa njom. Ali nemojte se prevariti. Ako se zbog partnera osjećate loše sve vreme i postoji neprestana drama u vašem odnosu, onda je ljubav koju osjeća prema vama verovatno toksična. 6. Izgubili ste sebe u vašem odnosu. Iako može zvučati romantično da neko postane vaš ceo svet i da uskočite u vezu sa tom osobom, treba zapamtiti da predanost partneru nije isto što i napuštanje od osjećaja sopstvenog identiteta i individualnosti, zarad uspeha vašeg odnosa. Nikada ne smemo biti toliko opijeni nekim da bismo pravili kompromise sa sobom ili previše menjali sebe samo da bismo udovoljili i učinili da naša veza uspe. 7. Previše idealizujete jedno drugo. Poslednje, ali ne i najmanje bitno, je da treba da budete upozoreni i na opasnost veze sa nekim ko vas previše idealizuje. I iako može izgledati izuzetno laskavo i romantično isprva, može biti vrlo toksično. Ništa ne uništi vezu brže od prevelike idealizacije partnera, zatrpavajući ga sa nerealističnim očekivanjima i ne dozvoljavajući mu pravo na mane i greške. Na kraju dana to ipak znači da nisu oni u ljubavi sa vama, već sa verzijom vas koja zapravo ni ne postoji. Postoji li neko u vašem životu ko vas voli na toksičan način?
Ako je tako, mudro izvagajte prednosti i mane popravljanja vašeg odnosa ili distanciranja od te osobe, zarad očuvanja vašeg mentalnog i emocionalnog zdravlja. Ako se osjećate zarobljeno u toksičnom odnosu, nemojte se ustručavati da se posavetujete sa profesionalcem da biste dobili pomoć koju vam treba i koju zaslužujete. Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju.